بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kapanukbalte puji si Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kapanalawate si junjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukbalte in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan pagsarang sukur ga niya bekkatanne. Insawabannen amban me kahapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tausal wete demikian iene paglimayahan wete tu dia tak bulak dunia ininen labi aula pinabuo we Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadanin lamud inin amban me pangamulya iene ipun Allah subhanahu wa ta'ala supaya haget yene tuntutan den bang semole tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala taeddo de in kasaben nalan maksud bang we se pinapanjari we Allah subhanahu wa ta'ala minjari bisan nebuoku yene me sawe kuto mabaya dusab kami magsarang syukur si kaam kemon mana anininen duk antag-antag ne pakale tuu dialem lahat ininen damikian sigwa lahat mula-mulanen pagsarang syukuran kamihin yene organization si Allen Yowa pagkokanan paintewe indama damikian tinuku ame kasawean ne way painte di si Tuan Saab Tuan Bas guru tebi kalasahan painte ka Tuan Malik Kokong duksine ne ene painte nuku sin organisation inine damu amban kahapan ne ene hininang tebi we painte main ininen minjari gahipini atan tutawis sarako si sangim-sangim ininen malaingkan pegge kapilitan nabanggay sa painte inano tinuod kabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala bisan ne painte mong mauduin magbalik-balik ambat sa misara sinduehin mian kontinyure yene pengajian ininen wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun si ayat ininen bang payaman bi damikian payaman tebi kemon tabalik tebi duk katauhan tebi bang ini maksudnen sumagawa nen kahikahan amban me manusia kamali pamaham den si ayat ini ne lagi luba ne yene maggellal mu'min muase si Allah subhanahu wa ta'ala pamante bang ini kasabendalan pada Allah subhanahu wa ta'ala o kaampain ne me magparat saya ilinganan we Allah subhanahu wa ta'ala magparat sayahin ubos si pagpaham si zaman ko ito makamali pagpaham nen aamak parat saya ambanien wajib si kite mengajian ilmu Allah subhanahu wa ta'alahin
supaya tasaben na luwete yene pag-ibadatin tudju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala bangkite mole. Pada Allah subhanahu wa ta'ala o kami manusia magparat saya ang bandela, magparat saya ang ban pangatean, magparat saya ang ban kakahinan. Sumagawa nin si zaman ko ito miaayin dumagkamaliin si pamahamde ayat ininen. Pada Allah subhanahu wa ta'ala puas ang ban ilinganan ne me manusia iyan. Kutiba alaikumus siyam. Pinapardo wa Allah subhanahu wa ta'ala si kaam panandalin. Hangkan pain ko magkamali bakas ilinganan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaru katauhan din sinandalan betengin gaymangan. Sumagawanin kahinapusan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ininen kasabendalan sin maksudin. Pada Allah subhanahu wa ta'ala kama kutiba ala alladina min qablikum ininen gak tahati wa mekaikahan manusia pada Allahin la'allakum tattaqun murah-murahan supaya kaam magmatalew si Allah subhanahu wa ta'ala bang payaman nuhik kamuase sumagawa gak se magmatalew si Allah subhanahu wa ta'ala amban iyan katauhande in puasehin nandal adja gak taed dowe de kasabennalan sin katalew si Allah subhanahu wa ta'ala sa ingi me kita eddo nu iyene kasabennalan katalew ininen ine siwe hadjakyaw nandal ni an kinakan duksat dili pe billahi patut sinandalan le dumain sa ien me kung kinai matatto si agama Allah subhanahu wa ta'ala lamod amban hikmah pinawajib Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadanin atau akan panandalin si bangsa mu'minin yene la'allakum tattaqun ininen bang sinalasay la'allakum tattaqun ininen pinhap-hap inetto rukun sin painte yene katalew duk samaratuha duk mian painte buah atau akan mian yene kahapan bang aahin magmatalew si pamayam Allah subhanahu wa ta'ala taawat kita bisubusubo sumagawa baya hadda kumisami 5 minit miaan bang ini hakikatut takwain kasabennalan sin katalew si Allah subhanahu wa ta'ala si aamuase sumian me kita edonu yene katalew ininen subay tinggalan nu yene sikap tangan panghunte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabut wene si hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tariwayat Imam Bukhari pain panghunte Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa sharabahu. Pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sine-sine painne gay ninggalan yene bisara puting in ma'na sinzur naan si ininen al-kadhib wal mailu 'anil haqqi wal 'amali bil batili in ma'na sin mi'an bisara sinzur yene painne mian bisara puting duk iyene gay naima kasabennalan damikian magmaana rusab iyene magpalangkew sinsuala in magpalangkew sinsualahin niya waktune hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala lagi lubak nenne bang simi masjid duk sadili pe billahi iyene bisara ga niya paidane lagi nen bangkew muase kue painte bulan Ramadan ini nih. Nah kaikahan sinduwe muasi haja ga pinayaman wede duk ga hinati wede bang ini amban me maka kulang pahala sin puasere. Duk ga hinati wede bang ini amban me maka kompleto pahala sin puasere. Duk ga hinati wede bang saingge tasabennal wede iyene pagmatalewin si Allah subhanahu wa ta'ala sikap tangan ne la'allakum tattaqun gay ta'eddo
taeddo yene kasabennalan sin katalewin si aamuase atau akan gay taeddo we dambua aamuase in kasabennalan katalewin apabila gay lebahan na bisara ini. Lagi inen si may Facebook, pamanun? Si may Facebook may kekuha akahante keo mian istori katibayuanin bang niya may hinang sa inin. Pinaing sa miyaan si anu, waktu miyaan sa miyaan, waktu miyaan sa miyaan, waktu miyaan sa miyaan. Na useless kita muase, andang kita inakahan wa Allah subhanahu wa ta'ala, aahin bang muase, taeddo ni kasabennalan, iyan ni pagmatalewin si Allah subhanahu wa ta'ala. Panganalin in pinuwasihanin kinakanadya, dumain iliin kasabennalan nin. In pinuwasihanin mian bisaralaat, duk bisara kemon ni katibayuan makakaat sin pagkaano, makakaat si antara nurupong tinaino, makakaat sin kaumanno duk sa dili billahi yan ay muharramat paguamban behenu sibay ien sinandalan. Painpangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinesine gininggalan ne yan ay kemon bisara ilien wal amala bihi duk hininang pewene hininang wene sa inge pangahinang ni yehin tinatbi kwe ne si baranne pinabantu kwe ne si baranne yene kemon parkala pamegesan Allah subhanahu wa ta'ala. In hadis ininen wal amala bihi maananen dumain ni hadja pinain kemon bisaralaat paguamban behenu mian kemon kakahinang makakaat sin antara nuruk Allah subhanahu wa ta'ala, makakaat kau antara nuruk pong tinaino, makakaat kau nuruk kaumanno, lamod ilien, amban pamigesan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ambanien, mian dehello, binisarahan kun ginawabaran ko, bangpain, patala amban kitebi yene parkalaininen duk taeddo yene hakikatut taqwa sinabenna wa Allah subhanahu wa ta'ala sikabtangan ni la'allakum tattaqun iliin pa inte maksurin me kung tinai matattue si agama Allah subhanahu wa ta'ala wal jahla in ma'na sin jahla naan si ininen yene nguntara kau si manusia silabian panganyanyanu duk sadili pebillahi pwede istel magtapit-tapit mian maananen si kabdangan painte mian pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk amala bihi pwede istel painte magtapit-tapit falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa sharabahu ininen na resultanin bang aahin hininang wene parkala ininen wene kweta sa putte miyaan amban kakahinang no amban me bisara pagu amban behenu duk sadili pebillahi pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay magkalagihan Allah subhanahu wa ta'ala si gay pamanganno bahasa pegge mian muase kyo angan-anganno inurungan kyo pahala wa Allah subhanahu wa ta'ala gay kyo inurungan pahala wa Allah subhanahu wa ta'ala manggelepan no bisarano yan may kakahinang inine dape kemeke inurungan kyo mian kalaatan atawakan inurungan kyo duse sabab sin behenu bisan kyo magibadat si Allah subhanahu wa ta'ala falaysa lillahi hajatun gay magkagunahan Allah subhanahu wa ta'ala si puasete iyen gay kyo bisan payaman Allah subhanahu wa ta'ala fi ayyada'a ta'amahu wa sharabahu si panandal ne painne yene kinakanlay duk yene me inumanlay gay magkagunahan gay magmumpaat ininen panagnaan subay hinalian wa dambuwa mu'min maggelal si Allah subhanahu wa ta'ala ininen subay pinatengan paggenaan si ininen kasabennalan hek kamanamal magkamali hek kamanamal magkamali weigay magkamali kemon hinang laat makajari alenan no magkamali yu ni akahante kyo takite no muase sumagawanen behenen koto-koto pipito kakahinangnen duk sa dili pebidlain makakatsin mian ginhawabaran ne duk pagkaane duk pagbian antara ne duk pungtinainen labinen antara ne duk Allah subhanahu wa ta'ala kani ako nane
ininin subay painte hinalianin may pong tinai matattuin si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-allamatu Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah fi syarhihi li Riyadhis Salihin, wa la yuridu Allah min ibadihi ay yadika alaihim bitarkil akli wasyurbi wal jima'i, walakin yuridu ay yatamathalu amrahu wa yajtanibu nawahiyahu hatta yakuna as-siyamu madrasatan. Pain Syekh Salih Al-Uthaymin rahimahullah dumain painne kabayan Allah subhanahu wa ta'ala hin masigpitan ipunne hangkan pinawajib sisiain pamuasahin supaya mian laat para sa handen spigigi simanga duk sa tili pebilay ang ban may kasigpitan ta ito da dalam bulan Ramadan sumagawanen pain Syekh Salih mabaya Allah subhanahu wa ta'ala nga nadsiye hinang kahapan sa inga bantuk ni si bulan Ramadan bang payaman no amban panandal no lagi nen mi'ab dayahan tales sa wede yene tales sa mi'a miskin si dumain bulan Ramadan sa inga bantuk nen pegyanaan si ininen magsali lebelin gaymangan bang elew tales sa wea madayahanin bang ine tales sa wea miskin dalam bulan Ramadan walhasil naan sin bang tales sa wede pagtikka dumain bulan Ramadanin ngahigit katalew din si Allah subhanahu wa ta'ala pa inni anduk dang ye tales sare si kue itu ininen tiap magpahap mangan si dumain bulan Ramadan we pa inni talesakon si waktu kumuasa si bulan Ramadan amban ien ngaluluk pangatian nen si mi'a miskin ginuaan altain pangurong pagsadaka si mi'a miskin ilien kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala si mi'ipunne dumain kinabayaan Allahin magsandal hadya dumain dambu amban may hikmah pagpalunok pangatian pamenno iene katalew si Allah subhanahu wa ta'ala mian painte pangatiani demikian supaya pinain mian tumala amban kemon pamegesan Allah subhanahu wa ta'ala bang payaman nunaan si ininen mian kaikahan mi'a magmaksiat bang tekka bulan Ramadanin peggahatunia pe iman ne koyahat dalam pangatian de ngakulang in pagmaksiati ngakulang upama aamanigo pingginigo iika albinista wa Allah subhanahu wa ta'ala kalatan siye upama mian tabiya mian manganjinahin bisan elaw ini nganjina sabab tinalew ko batal puasenin ilien pangurong training si bangsa mukminin bang bakas ta training wene baranin dalam bulan Ramadan si kemon kahapan pagtekka yene bulan sa tabwa bulan puas amban bulan Ramadan kausal we de training gaien si bulan sakdili peke bang waktu pag training gay pa yan tausal no bang ine kataunon si pag trainingan no upamane me pulis duk me sundalo si waktu de pinain si mian kam si pag trainingan sumian me kitausal de yene mian kabasag di magpusapin kabasag di mamalaiklahingin katudjuri manimbakin bang si pagpunuan na sa iyan lusab mu'minin bang kyo bakas mag-training dalam bulan Ramadan kesek kyo maghinang kahapan tausal no pagtekka yene bulan sa dili puas amban bulan Ramadan iriyan kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na inalenan wede mian wa masalapus salihin bulan Ramadanin syahrul madrasah yene pinain bulan sin pagtrainingan bulan sin pag-anaran kuedu pinain pag-anaran me makana mian Quran atau akan kemon ne pengajian si madrasah manak na amban alipba sayin kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala beke nan si ininen bang tekka yene bulan Ramadanin agen-agen gay mian tapag pinigno yene
makisig mag-ibadatin dumainin. Pagyawe niya ni magkalimanan, banggay narawi, niya ni mian magkalimanan, banggay muwase, duk sa dili pabilay, bang payaman mo ang ban may zahir katampalan, gayian takilaleno. May keruyan takilaleno bang tek kabulan sa dilihin. Nanaan si ininen mabaya Allah subhanahu wa ta'ala mian nairing ngurungan kita training supaya taeddote iyan hakikatut takwa alay. Hakikatut takwa ay naan si ininen pabantuk si manusia bang puas amban bulan Ramadan. Bang puas pa inte amban bulan Ramadan. Ambanien sibay haliante kemon makakaatsin puasete. Damit kia. Ikadua amban may makakaatsin puase iyan pinaim tarkus salah. Iyan mian ninggalan kyo sin sambahaya. Except debi bang kyo muasibu kyo gay ng bahayang bisan pe magpailu me ulamain naan si ininen. Gay ne saput ko bang ine mian ninggalan sin sambahayang pinain juhudan gay magkahagat ang katininggalan wene atawakan ninggalan sambahayang tanda kaliso warraji Allah tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam min kalamil ulama annahu yakfur bang ahim gay din ang bahayang sa magkahagari pa inne mian sambahayangin pinain wajib sa gay ng bahayang sabang ng bahayang main duksumo gay ng bahayang sa dibisara yen sa asal gay ng bahayang yakfur luwasi ang ban agama nanaan si ininen si behalian tibi parkala ininen pihon ko telumpu elaw tiyaw magsandal sumagawain ka o ka tananamno batal hati kakahinang mo telumpu elawien sababang gay kyo nengge delem da elaw min lime dambanien me pong tinaay matatto si agam Allah subhanahu wa ta'ala bisara ko ininen hek katakaleko hek katakaleko dumain ni hadjaki bang satebi bang sa sindue pinain mo si ano sa gay ng bahayang ang banien khatir manamalan dilikaw si kite napihon ko pula-pula ano magsandal kiwamban paguwa sin pajar sampay 20% patail lew sumagawa ka ni akatektahan mo si lew kiyama pinain naway ibesa magpain aien mian gay tinaima yani mamuasehin mang gay ng bahayang gay tinaima puasenin bumagpay Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى sine-sine makahinang itikih jabsan kue purek-purek tapong yay inanghap masi-masi pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala pagtawad sa Allah kiyama damikian sine-sine makahinang kalaatan makajari masi-masi pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala hek kamaramal adilla mag-aka wea mamuasihing di tinay banggi ng bayang di tinayma Ubus pa niya tiyan sa dalil din. Way pa niya bumagpay Allah subhanahu wa ta'ala si hadisul qudsi fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis ini nen khas si mi'a muasi magsambahayang. Si mi'a muasi magsambahayang. Intihad ni hadisin pa pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam faman tarakaha faqad kafar. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Panagnaan binis na pagtabot sa al-qiyamah yan sa sambahayang. Hadis ini nen khas si aap inte muase alam bahayang duk muase ilian tinartantu ya Allah subhanahu wa ta'ala hek kape urungan tekam sampol hek kape magpain la ilaha illallah sumagawa nen makajari hinalal haden sumagawa nen me kasindoy hanin gay tapaham we de ini adillahi gay kinatauhan we de inaleran umum si kemon duk khas Dokter tantu si yan dalilin si partalaian. Naiyan gay tapagpinigin hangkan si may hinalian misa si reheluan. Ako ko makatawakkal in aahin bang muase. Ubus po ng bayang tinayma po siya gay ko makatawakkal. Dambuan ban panasji'no pamakigno may aamian muase at jagay ng bahayang. Uwe pinain tinayma do po siya gai. Kasabernalan misami ulama ada yakfur luas yang ban agama makajari pe bang yemian in mana sin kakafir nen naan sin bang yemati ge sinang bahaya ge bang yemati ge sinang bahaya
na baya kyo mian sinain, baya kyo sinain pung tinainon, baya kyo sinain us bawaris nun. Answer nin, uwe bang mismo ginawabaran ni gay ng bahayang para si baran ni, ubus kao magmasusek kyo dambuha kyo mukasir, kulang kakahinang nun si Allah subhanahu wa ta'ala, ubus pa inno mian sambahayang ni. Daan sininin kakulangan amban may akal sin manusia. Aahin ngay magtuyo si baranne. Ubus kasinduyahanin magtuyo para siya. Kakulangan akal sin manusia. Amban ien subay pinatengan may dambuwa manusia. Nanaan sin dambuwa amban makakaat sin puwase. Yene bang aahin ngay namhaya. Hekta manamal mian dalil. Napot kita dambuwa. Pinallahu subhanahu wa ta'ala. Mismo magsambahayang pinaasik ko Allah subhanahu wa ta'ala magdalang narka likawlihi ta'ala fawailul lil musallin narka kabinsanaan niya magsambahayang sa ingin niya magsambahayang bang tali-tali mo ben na manamalan may ayat inine bisan pa magpain Allah subhanahu wa ta'ala siya disul kutsi iye bahala sin kuwasain sa diliin binahalaan wa Allah subhanahu wa ta'ala bang aahin magsambahayan. Tartanto hadis iyan si aa magsambahayan ng kumase. Tartanto ye. Naambaniin may pong tinaay matattoe si aga ma Allah subhanahu wa ta'ala nian kapatutan tabi hinatul iyane inehin. Hinatul iyane pag-ibadaten si Allah subhanahu wa ta'ala dasagitante amban ne parkala makakaat sin pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bang paintite pasik Allah subhanahu wa ta'ala si asene lagi inen dalam bulan Ramadan inen mian puspus te bine yene pamakuten bi si Allah subhanahu wa ta'ala mikipapate dialem painte ibadat mikipapate dialem asi Allah subhanahu wa ta'ala na taman sayen ni rahu yuro sab hekka bang niya lain tabis sarako pangkal si pakalebi duk kamali ilien painte makamalilay amban ako duk mapangkalay na makajariin pain ko amban agama duk amban ako makajari painte amban agama duk amban ako bisan dusab painte zaman panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pain Rasulullah qulu la ilaha illallah tuflihu tangkal do si pakale me Quraisyin sumakawanen gado dinaleng may panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal sa UN ne bang painte kasabenalan niya hap si pamakale manusia atawakan niya laat wahiya assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Puas amban kepemujiku Allah subhanahu wa ta'ala serta kapanalawat mo si Junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyan ang kahinapusan nabi pinapinto pinatawag niya para mo si kasabinalan para may pegat si kasabinalan para masampay si kasabinalan
para kawinan kitiwi amban suleab ebut narka jahannam magdalim sahaya surga ni sawab nen ga ni hinang janan pakasikan tebi narka we ga kitiwi tapagis uwe ni ga ni hinang janan pakasikan tebi surga we ga kitiwi tara uwe ni puasa banin tukbal tebi pansarang syukuri insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dia kita pinagtipon-tipon si sangem inin duman tanda ini wang ini lumabuwa tanda pagpangadji tanda yene miyaan pagto atau akan pagpaisip sin agama Allah subhanahu wa ta'ala syube indanan tebi pagtipon-tiponan tebi inin keek kapag tipon-tiponan tura ta'ulak dunya yeru ini iliku syube malaikat dukyer ini pemeturunan Allah Ta'ala asekne dukyer ini miaan pamantuhan Allah Ta'ala kita subahat na kita si ka malaikatan na si hadarat ni way tulay lagi lupa ni tiya kita bisi sangim tamanan hap ni sangim yene amban sangim Ramadan way gihap pagdi bulan ini sunnatin timbang parduin ini nang pitumpu na miaan pinagpain-pain cambatang yakanin pinagsibulak pahala kahapanin ini diarem bulan ini iyarwi sa pagcarang suburan kami may umat Islam tiyak pe kita pinatek ka dalam bulan Ramadan ga pe kita pinapati dahil ang banyene kitekanin bisa pensin duehin bulan Ramadanin bulan yene pemeke uktuan kita bulan gay pagkakanan niaan hatu bang zaman takna korek siya bang zaman kue itu hap pegay bulan Ramadan gay patambak kinakantin bang cedi amban bulan Ramadan goheru puas amban roho puas siya bang dalam bulan Ramadan yuru gohe beteng yuru jus, yuru ko na minuman kami. Mana nin duman pag kulangan kinakan. Bang si zaman ko ito pagtambahan. Dukduman bulan Ramadan ini may pagkakanan. Inadja sadya pagkakantin. Mimpiye ke umangan dahil ang bulan Ramadan. Mintel. Bang may kita tu dalam Saudi ko may kami may minduwe. Nabang dalam bulan Ramadan sedih kakan buka, sedih puas isa, sedih sampil, sedih pereheng-deheng. Niyan puas ambannya ni isali mana nin demikian, duman bisa pekulangan, pagtambahan. Nakuha itu duman bulan Ramadan induk kita keuktuan, duk pulang kinakanten, duk namban kita kinakani. Sa tumun pinin si sawele, buwan pinin Allah Ta'ala la'allakum tattaqun supaya kam magmataliw itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi umat Islam kue tulay mian niya me tilaw ini sinambungan pun bilang inang tabik si kaam mian sangim ini baktek ka bulan Ramadan ini megtilawin ini tamanan hap hininang amban me amalan di dalam bulan Ramadan iyan tilew, diyan lumekat si pekseminaran silahat. Luneke dalam lamitan, si Melantawan, si Tipu-Tipu, si Albarka, si Muhammad Ajul, si Tuburan, liang keu wege tilew atau akan liang ge tilew si mek keguruhan tilew. Bang ini tamanan ha pininam ini dalam bulan Ramadan ini. Mencari umat Islam syubi indanan tebi. Garu niya pagbidaan bulan Ramadan yung sedih bulan. Bang si teget paghina. Tamanan hap hininang dalam bulan Ramadanin. Sabi tamanan hap hininang si sedih bulan. Suwa indalan yan. Pagbidaan bulan Ramadanin yung sedih bulan. Pinagtamba manamba pinaglipat-penglipat hadya pahala yene niaan kekehinangin itu dalam bulan ini. Perbedaan. Sa bang banding mo bang ina tamanan hapi nang gani perbedaan ni. Wey.
Kemon hinang bang binanding we syara niya fardu niya sunnat yen ang man sunnat-sunnatan. Farduin subay hinang mo baya kurgai kung may fardu sa baya. Sunnatin bang hinang mo pahalaan ka bang tinggalan mo gay ko magdusik. Subay inindanan din yan. Esep-esep tabi. Ubus bisan pe bulikit tungan-tungan asal gay pe pahal ka sunnatin ang barpargo. Mencari umat Islam, subay dinaruan tahinin namin dalam bulan ini, bangga bayang naghinang bang ina tamanan hapinin namin umur dan buwa kapargo-pargoan. Nasabab gata paham tahinin, peg-peg-pegkahan hinang, ngaswa kyo magtarawi hadjagin ang bahayang pargo. Ubus penne bekatan ko pahalaan ko manamalan ini kyo tetinggal ni hati merene tetinggal ni hati asas yene tekinami magtahajjud amban puas isa nga subo pagtabot balang subo manggahap tuli gay ng bahayang subo bang lumana ito si bahayang tubo sabab subo si sabab pagtahajud mo, ame-ame humayak dati magtahajud, tulik kayo, duk kayo hadya magkasambayang subo sa waktu. Pagkait naman ang hap, hindi na, iyan subay binanding tembino ng Islam. Paruto mula-mula subay hindi natin. Dahil nakopsin kayo mo parutuin, puas ang ban syahada. Ini may pesunong si rukun Islami. Sambahay. Nahet kawali anten, kung na pinainmiyaan, bangway niya may manusia muase, sumaguwa, gay ng bahaya. Muase, gay ng bahaya. May umat Islam, ako, gako pisi may nagtayma, bukmeng gay tinayma alay. Pagay bang banding mo syarain, bang lero kayo mong rukun puasahin, sahi puasanin, na sumaguwa, iya asal-asalin sahih. Sumakuha niya nas, niya syara mag-aka, niya parman mag-aka, niya hadis mag-aka. Bartehinan may parkalamian tempetlek kapan dugtug bisan sahih puasin ulay. Sumakuha gana pahala ni. Ay mana rekak dugtug. Na menjadi umat Islam subi ingat berikan ku niaan parbu umbul dem buah mula-mula subi hini natin. Sembahyang 5 waktu. Naihat ba kaunaliin? Bangway ahin makasandal magtarawi 8 rakaat. Ubus gay makasandal ng bahayang asal 4 rakaat. Bangasal subay binetad kabayatin. Kabayatin. Siduwek kayo umiyaan. Bangasal subay binetad kalisuin siduwek kayo umiyaan. Namaya may waya. Bektarong kelisunong sa bahayang tarawi, buno ng bahayang paruto. Okay, wala na problema ni. Kaya kung may busa, bisan kayo makatarawi. Bangasal, pakasandalan mong dembuwa ang baniin. Pi, na umat Islam, subay banding te, yun siya agam Allah subhanahu wa ta'ala. Lagyan niya kaida. Payne, layak Allahu nawafil hatta tuaddal fara'id. Gay tinayma kasunat-sunatanin sa hingga gero tahinang dero yun may kaparuto-parutuan. Na yun may upama, may kerendehan, ini hukuman magtaat sila lahir. Paruto yan, baya karugai, bisan pa sa ingge pemukakay te iye panalasay te iye, amban-amban payang mo, amban bukot, amban delo, amban sing keruya sa paruto magtaat sila lahir. Na upama, bisi miyaan si paghinangan nawafil, si paghinangan sunnat, ubus pagtabot buka, maghantak putuhan ilalanin pagkika miyaan kahinangan bukaan. Hinantakan nga may putuhanin pagkika tayo. Tinggalan ni raho, yene sunnat rin, hinamon yene parudok mga yura, yene ilalanin rin, pagkika iiin tamalang hadya pahalanin bang sikap. Subay indanan TV yene kaida ini. Pandak do umat Islam dahil wanag ya parang mungkin
Betul na isunat sunat. Niya jabang petekka, Allahu a'lam, dumelo fardu kifayahin aman yan fardu ain na miyaan syubenan me dalam madrasah atau me dalam jamiah mungkin makakai. Iyan question tasilan ja ini pek pemurah bangsa ingin ini tehit tenget pek ibadat. Menjadi iyan mula-mula syubei ini nak. Wai tadi hukuman duman ke bakwasi sunat dendehin ge manjari muasi dendehin sunat bangge miaan makabai cilalan bangkenan ilalan komedi hajat ilalan si wai ge manjari muasi mana pegge mata cilalan wai bang ilinganan dendehin wai ilanen sasang nang bahayang bang importante atau akan bisa gak importante bilang pagtaat menjadi ilara ko idindehin cambayang mana nih hal gak sunnatin hal gak pertuit amban ini sunnat ini nang nili bang inisbiyahan tendu ini pahala ng umat Islam nasabag kaya kita baliskat siyukatan nagpagpagkahan amal ilubak ten tinatalten ke munyan may parkalamyaan pagke binaisten sinesine may kaluod nen iyan may kapahala nen duman ke mun may kaluod nen may kapahala nen na umat Islam pira ka at sambayang tarawih pira ka at sambayang subuhi inggahin pagdusehan mun lusiyan magitahinang sambayang subuhi inggahin mengge pagdusehan mun bisan ke itenan sambayang tanaw namarit na itu saili ba itu may kaluod nen itu pinan may kapahala nen bu itu may kaluod nen dumay subay aran mo yene itikad mo we may kaluod nen ein may kapahala nen duman kay mon kahaba sa ili may kung tinaiku kelasa misal sedikit-dikit hapsavela kyo atau akan mian ini hapsavela kyo malamitan detatin na silahat pagama sila ng kitibikimo patabot si Santa Clara maggaat malkin ang motolun magsarta isa migbeho iyan itapolodonen inggan lay dehen dulu inuntul bang niya ada halu kuatinanding dan kinuririan dan tapolodonen tininggalan iyan malkinan lay ini nanti pamayang terbiyen pinanya kinuririan ng tapolodonen dehelu budu duman may importantihin us tininggalan mo nang giinuntulin iye malkinane na ke dehal untulun mungkin naro kuriran mo ta polodol pagay sa mga mungkin kyotek kalai iyan may umat Islam subay pininda natin yene manhaj yene parkalan upama aniya pe miyaan ngayon ang sunnat sumagwa tabangka ng haram gay nagturo ubus pinost dia dalam Facebook Ismail is sunnah PM impenda sunnah wih rew tekuriritin sunnat di ubus haram yene tabangka tali mengga pekturun tali iyan minhaj khati salah yene si tenged pegbanding te hukuman ni umat Islam na inshallah yan ang tekil ini nadya si winin na natin seriki-riki yen tapik tewi miyaan yene barkala miyaan yene asal pardo kumpul dan buwa mula-mula mungkin inante yene kesunat-sunatan terus kok pinain tuan ursam niya pagpekkahan amma bulan Ramadan bangit tinuhut-tuhut pagpekkahan amal Suwe sedih bulan ini bulan pag-trainingan. Bulan pag-trainingan, pagpekahan amal. Bang pagpekahan amalin suwe si sedih bulan. Pagkay may kulang pala ni. Duk eraman hininang ten memang may silahat. Bang lugi bumahin dak mo me ahat-ahat. Bon bang sukat tasain saun kemon. Bisan lugi importantin ek katabonon ek kabelihan ni. Kabelihan na ye sukat pagpekkahan penuhan iyahin bang oras lugi bineli bumahin
Dok kay sampai lihat ya. Nakita syarat. Sibig ibadat tadi siya. Bang pahala anuin mungkin kita magpeka. Kaya na. Siya bang kulang na isa. Imbes coba ipagpeka hamin pagkain na kulangi. Pindi ko, masya kulay pikiran hadja. Miyaan pikiran, gaya bisa pilih. Miyaan, nagkain niya bang kinahagat, pagkain luman do hadis. Umat Islam siya, yeni kaidat yang cinimian, layak balullah nawafil hatta tuadul faraj. Gaya dehelu, idaro dehelu hininang wete sunat dimengkin tinggalan terlalu. Pindi ko, sambayang subuh masjid keu. Nambayang sunat keu 2 rakaat bunuh na rumah tuli. Bunuh na kaya nambayang fardu. Pindi ko asa ili. Ya, gaya tumuli lang dari. Napin ko anang bahayang tarawih. Saga nang bahayang pinag-instructo na pahap ustad miliki di kimiaan. Kakak na pinag-duman may umat Islam berbisarahan yung instructo ng sila. Syara berbisarahan te. Ino may siyahin. Basa kabayan min isite kam dem surga. Kaya man ako mag-isinam surgain. Duman ako mag-isinam narkain. Allah duk Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam izin amban Allah subhanahu wa ta'ala wa ini syami'an. May umat Islam mian si tengen yene perkala le si ini magbalang insyaallah taala kurunnya paganti ke guruhan te kusumso mian bang nyale te bicara laat maafun biku asal pandak penghatiin duk saya manusia yang tempat yene berkesalah. Mengupama na itu muun, luman indukan jana keleng-kelengan te, dukan jana hinandukan bukan. Duk binain na sinek na to happy bini sarali. Aba pembanjami api terus putingan kami kawan jadi oke. To bang metohin bang aman parmanu to ayo lah niya pagi kami syar. Pagi kami tu magpasampay hadja bang bisyara kamihin, dumanan bisyara kami, kue bang ibarat anun LBC kami hadja pegperuuhan. Siya bang asal dia purna niyo aman Allah subhanahu wa ta'ala. Siya mekanuhin bang niya parman bisyarate pinahin amag sambahayamin miaan pasik atau akan kafir bang kaya ano ito inamahanin may misyarahin nokoro may pinebohan nagpebo sulat kepebohan sulat umus pagsakay pinebohan sulat pagpebohanin LBC napagbayang dalam sulatin lahat dalam sulatin may sinukna-suknaan ina inamahan nen LBC-hin Wei kam sa inin LBC-hin wei sa inin LBC-hin wei sa inin wei sa inin LBC-hin wei inamahan nen LBC-hin bu pagpebohan na sa LBC-hin pangasal patut na inamahan coba iya da po iya na sulat tali may memohan kau na kami tu LBC-hin Nung upama na tewa bisara po ni ngama kami namahan. Nara kugib tawakkal diretso ngamahan Allah Taala hendak mamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan ni katawakkal ni inamahan niya ni. Naman jari umat Islam kami tumasampay hadja kalam Allah Taala na upama niya liga tumuon maana atau ni bisara laat nambat aku tak duman ang panchaytan pagayo ko rin kita magaling mo lang Ramadan dito asya po ang matapos sa kulang pamaham kulang ilmu pe balik po si Kaal salamin assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Agay pain kanuan serin ang ilte dengan sini ilte puas maki sampai puas tarawih sa itu. Iya baitu iya di musim ni. Pag dumating musim, liyang magpapaisip ng intisihan
sin agama isan ko niya lumain do ente ko sa ini jadi sudah ini kini anjel di sandal atau sawah si pa ente dengan ibadat Allah Subhanahu wa taala jadi gue kaman sini lay berbicara ho yang anda dali gue berbicara mo kasambahaya sa 4 masjid Ubain makna nila si pahala ng masjid. Sa imam terinya na 4 na bidya swala alhasil ko kung natulakon si iya sa iya ke masjid-masjidan. Maksudnya kita insyaallah subhanahu wa ta'ala tak berhenti masih perhatian ini Tuhan terpilih. Mula-mula yang diserahkan si Salim Ringen niya so pinapas-apas wa itibi bangpa ini sa pinabot kita bi Allah subhanahu wa ta'ala iyan si oras iliyan atau si sangin iliyan iyan pinag-aka-aka Laylatul Qadr si kapiye pinasangin na ito Pampa sa Pampa na iyan pa ito bisaratin pasalan Laylatul Qadr atau fadail Laylatul Qadr at yung bisaratin sa ganinin isang bi'alaw sa amiyaan iyan تذكرنا الصبايا نية استعداد لما كتب سدية كتب يرسي ساقين إليه أمبان ين سامياء كلبيها من ليلة القدر بنتور الله سبحانه وتعالى ينفعه كيمون ككتابا القرآن الكريم سيساقي بإذن تثبت إمام القرطبي رحمه الله تعالى يانا بنطور الله سبحانه وتعالى القرآن جملة واحدة demikian tersebut Ibnu Hajar di syarah Sahih Bukhari بنطور الله سبحانه وتعالى جملة واحدة من لوح المحفوظ يانا بنطور الله تبارك وتعالى من لوح المحفوظ تجو يانا بيت العزة في السماء kada memang painta Al-Quran memang betul Allah Subhanahu wa taala yana sisangem Lailatul Qadr katakan Allah tabaraka wa taala inna anzalnahu fi Lailatul Qadr إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم متنتات فترنك بأن الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في ليلة القدر يعني سيسانم بسر سيسانم جنجلها إيان سكائسة يعني كلبيها سيسانم ليلة القدر si kedua may palanggungan si agama Islam yene sangem minulliya sangem hinadje wama adraka ma Lailatul Qadr ina niya ke makapahatihan ka o Muhammad bang yene inalenan sangem mabasagin in sangem ginagantain iyan kan sikatu ang kalabihan mo. Sikatan mo ang kalabihan sin iyan Lailatul Qadr. Fa Allah tabaraka wa ta'ala Lailatul Qadr khairun min 1000 shahr. Insangem ginagantain labi pekahapnen bangke o kapag ibadat si dialeman dan sangem ilan labi pekahapnen ang madami bulan. Tasabot usap si kitab جامع الأحكام يعني إمام القرطبي رحمه الله تعالى demikian ini harus mengesebutnya ini
dan buat ambat hikayah atau kisah niya dan buat malik anaknya dan ibu ubus in malik ini nen kahaba elaw muaseh kahaba sangem hajud bupe isab in anak nilai kahaba pa inte yen elaw niya syahid in tamban dapat nasinduan ka niya pinain makaatu indam buwa malik en nagura pa bar ibadat pa bar puasa pa ubus in anak nen magluslum sa silalan Allah Ta'ala ubus syahid pa inte sa niya tiap-tiap na elaw buwa ay sinduan ka niya pahapon niya ang akahansiye niya apipain ni mas labiha amban yan ibadat sindang buhay yan dangibu bulan amban hinapusan umat yan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangay mahadya makapag-ibadat si waktu yan sa mipili ang labi paghapi ng amban hinup bulan Laylatul Qadr khairum min alfi shahr labi pikahap ng amban dangibu bulan kulang maglabi 84 tahun iyan sa amiyang ang tiggilan min kabekat ang pag-ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bang ibarat magsambayangin ng bahayang yaga niya hegnaan ni ambal panagnaan sin allawli sampai umawot iyan 84 tahun pangatin iyan ang banpaidah iyan sin Laylatul Qadr ginagantaw Allah Subhanahu wa ta'ala ang banpaidah sin Laylatul Qadr yana in malaikatin magsirwaiha sampai si Jibril alaihi salatu wassalam dua yana si waktu atau si sangam sin Laylatul Qadr yana si sangam ginagantaw Allah Subhanahu wa ta'ala pangu kemon malaikat dua is waktu sangam milih jadi sangam mulia sangem hinargaan Allah Subhanahu wa ta'ala para pusiniin si umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyan kitabi bangpa ini sa kitabi binawat iyan si sangem ilin sarta tahinang wa kitabi ibadatin hasupaya in kitabi lay lamod amban pengseran iyan makapag-ibadat labi pikahapnen amban iyan ng bulan niya ng buwa riwayat yang malaikat magsirwaihan si waktu iyan sangem ilian hekahanen hekapehamban iyan pegger tu data bagaw dunia ini ne sadane kutilew di bangsa ini kasigwenin iyan ang hikmat du amban ilmu ghaib Allah Subhanahu wa ta'ala maka hati yun ilian ang banpaidah sin iyan Laylatul Qadr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر demikian amban faedah sin Laylatul Qadar al-amn wal-istiqrar wal-tumanina wal-salam yanhannek in manusiain manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yan pa inda sa sanging bilian niya magpain ila salamun hiya hatta matla'il fajr kasanyangan sampai pa inta ila umabot sa waktu pagwain fajr inna si ulama atau wanin mufassirin si ayat ini magpain pa inda sanyang amban kemon sa suko yan laat si waktu sang milian kemon iti manusia mula beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sidang buat qaul atau bisarah iyan si sangem ilian in malaikatin kemon sa suku manusia sinalam ide sinalam si masjirin sinalam si guain sinalam si lumain hasa suku kemon beriman tuju Allah Subhanahu wa ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr sampai paintiin pagwa pajarin gihalin ng malaikatin sa waktu ilian sinalam mo din bangsa ini dan buwa amban yan kalapihan sin Laylatul Qadr
Sine-sine, pwede pa tasabot si yan hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadr, man qama lailatul qadr khair, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sine-sine, yan nanggahan sin lailatul qadr. Luon ka pa inta tahajjud, luon ka dhikr basa Quran, luon ka pagpaesse, luon ka inene bayuan sin ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Imanan wa ihtisaban, mag-iman ya magkahagad inasaasa wa ine niya tumbas aman Allah subhanahu wa ta'ala pangatag tujuya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, inampun pa insiye iyene kemon sa suko dusin wargano. Bangka isang pinaniya wa Allah subhanahu wa ta'ala kita gulay. Inampun inatusete di madungan nulay uksarta iyene kemon bayuan ibadat kan diwang pa inilang kinay mo Allah subhanahu wa ta'ala gini niya ang kapataha yan ba inte isralay warahan yan kita berida rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala syarta pabut diri tapau balik ku yan ba inte sasalin dinakan ta'iliyan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.